Jasno je da je ovdje riječ o kriminalu, a pitanje je i otkud 18-godišnjem Dodiku 1,5 milijuna. Malo im je bio voćak, te su Mlađani i Dodik i Zed Dobrić 18. jula prošle godine podnijeli zahtjev IRB-u za dodjelu kredita. Iako su tada bili godišnji odbor i kreditni odbor Investiciono-razvojne banke radio je punom parom, te su im isti dan i odobrili pare. Naravno da ne bi bili narkomani i klošari. Ugovor 3 milijuna potpisan 3 dana kasnije, a novac odmah potom i isplaćen. Sve je završeno preko Balkan Investment banke, koju također kontroliše Dodik, jer je u veoma bliskim odnosima sa članovima Ukio grupe koji su vlasnici ove finansijske institucije. Na sve ovo Dodik kaže da je to sasvim normalno, da je njegov sin jako vrijedan, te je zasadio 160.000 sadnica. Golim rukama. I još uz to stigao da studira u Milanu i vozi preskupi Mercedes. Također golim rukama. Tačno je da je firma po kojoj je dio vlasništva ima i moj sin je dobila kredit. Ali je dobila kredit preko poslovne banke u skladu sa procedurama. Apsolutno mislim da je to ispravno i da svako onaj ko želi da se bavi, a pogotovo teškim poslom u voćarstvu, nek izvoli i nek aplicira za kredit. Ovdje je problem što nema zahtjeva i nema aplikacija za sve to. Dakle, ja sam ponosan što evo, na ovaj način gradim i budućnost ne samo vezano za poslovanje, nego i usmjeravam. Bolje je da se moj sin tim bavi, nek da bude narkoman ili klošar ovdje u Banja Luci, pa da ga neko pominje po nečemu drugom. Brižan otac nema šta. Zato i vi krenite odmah u IRB po svoja 3 milijuna kako biste ih dali sinovima i kćerima da ne skrenu sa pravog puta. Ako nema para, nema veze. Budite sretni jer su ih dobila Dodikova djeca, a svakako je poznato da na mladima iz Bakinaca svijet ostaje. Vašima kako bude.